Clear to le ngai thatu te nilai ni chibai le vek ule football transfer kongka an khar tabuka chuwang chun tumdang ang bok khan football thuleng te kan lu chil thuk chhole tran to anga zwain bi ka hian inkhel result han soitur om lem lova football thuleng atang hian tran chho pop mai donang o transfer kongka khar ta ka khan sum mang nem tak than nem tak an oma chuti rualin player an shal na tanga sum la lu tam an tam ang reng khop mai chung te chu han clear how don ta ila top 5 chin hingai thladonang o transfer kongka kharta ka han Europe bi ka hian sum la lut nem an tam khop maya chung zinga chon pangana Newcastle United chu omin Newcastle United khan Alexander Isak an choti rol khan sum an lak lu chu akang chhodor maya transfer kongka kharta ka khan he team hian Euro makta doi za sum sari pangalai mai player shalna tangin sum an hui lut anne palina Liverpool chu anam wang mai boka Liverpool hian transfer kongka kharta ka khan an player tha engemaw zat chu an chhuah tira alangsar zual zinga Luis Diaz le Darwin Nunes te po an tel kan the thayang chu heng ho ba kan midang engemaw chu shal chu an nei nuala heng ho atanga sum an mu zat hi Euro makta doi zanni somni lai atling phak anni pathumna hian German club Bayer Leverkusen chu an oma Florian Wirtz an shal wang te po ati thei hi lang chu anni hian transfer a player an shal na tanga sum an huilo hi Euro makta doi zanni somthum lai ani thei maya pui hem tak anni pani na hian Bournemouth chu an oma English club lian po kan ti lem lo hian player an cher chuak tha ang reng khop maya shalpo an shal taum ngiang hlom ani player an shal na tang hian Bournemouth hian Euro makta doi zanni somthum pariat lai an hui lut thei ve bok achung bera hen Chelsea team chu an oma sum mang nem vioma se he team hian sum lak lu po an nei tha hle Chelsea hian transfer kongka kharta ka khan player an shal na tanga sum an mu za thi Euro makta doi zathum somli pani atling hem mai player an shal nema laklu po an nei nem boka financial lama chon an boi lo hle turangai anne football transfer la hi chong ke ni YouTuber kan hanti angchi tele page strong thanga ziak tena kan lak le kan source rin berte zinga mi chu Fabrizio Romano hi aninge yang chu here we go aron ti to phai hi chon thil achiang kuhar ani hlom theyang chu hemi chungchanga hian Fabrizio Romano chu zo na zo ani ya imungai loem ni tia zo na te po atok hial to ani kha Fabrizio Romano chan transfer chungchanga akalpung hi aron soya Romano chuan player trend khat te hian ka hne na hian chu andu thu te anron soi thina khongai dil na ang chi deu te point an chan chin hi post turin min ron thin ani hei hi an lo ti thina trend khat te ro transfer market a hian borok an nei duwa wangin chanchin mak tak te po minron pe thina an bel ve nual thin anni amai ro chu keichon chung chu lo nara lo biak du lo angkha ka ti tur ani lova katna hi tlim taka ka ti angai awangin an du danang te chu kim chang takin ka lo ti sak mai thin anni chuti rol chuan thil kheng tur ni lem lo le thil oyom lo lutukang chi te hi chu ka du bik chuang lova thil thleng thei tur tak ang chi te hi player le an agent tenen kaltlang hian kanin bia a arang thei ang pera ti chuwa thi kan thil tumpo ani bok achang phaichon club nen te po hian kanin be fo thina transfer a hi chuan thil thleng hi kan soyang khanin adik tak ang chi te lo chu kan tilem lova in biak na angkal pui tak ang chi te chu ba ka player involved du kan hanti ang chi te hi keini lamchung kan lo dong song thina kan post chong le thina ni tin Fabrizio Romano chuan asoi Samuel Eto'o point thu thar aron neya Lionel Messi nen an chungchang min an soidan chu aron chang le hemi chungchang asoi nei chu arei to angreng khop maya han herlum ve le tareng reng ila Samuel Eto'o chuan mitam takin Lionel Messi nen in khel ho thei kha ilomem ti hin zo na zo kana ka dong thina hei hi zo na zo lo tur top anni Lionel Messi ha ka khel pui lova ani khan min khel pui zok anni aum zia chu
Lionel Messi aron that chaulai khang keini chu top player kan ni dai towa Barcelona top player kan ni lai ani bok chuta chun Messi khan minong khel pui ve mai chau ani ti hin Samuel Eto'o chuan asoi Messi a hian a inda sanga Messi a inda niam hi atum lo hle tina a ang hle Liverpool zamta Alexander Isak point thu thar aron neya Liverpool team azom thei chu alom thu sayin Newcastle United a chho san po thataka amang tha thu asoi bok Alexander Isak chuan Newcastle United khan thil tam tak min ti saka tun hun ka thlen theina turatana kong min sial sak tu chu anni ngei kha anni bok Newcastle United chunga kalom ma chu mai pialama Newcastle United ta min tran tu te min support lat tu te chunga kalom ma tlapa ka khelpui player te chunga kalom bok anni hetiang tlap ro pui ka zom theina turatana kong min sial sak tu chu anni kha anni ya an chunga hen engting lai point kalom reng tong ti hin asoi zui bok Isak chun Liverpool team azom chan po soi nga len Liverpool team ka zom chan hi chu trophy thanem tak choi ka du wang ani ya chak thei reng ka du do na chu mai ba ka trophy choi thei ang chu choi vek ka du awangin Liverpool hi kapana chumi ka ti theina turang po chu ka zong renga Liverpool hi ka muta chat ani ti in asoi zui bok Real Madrid defender Dani Carvajal point amalam huntur aron soi vele ta Dani Carvajal hi World Cup khel zo huna football khel a chaw san arinom ta le Dani Carvajal chuan football hi engtianga reinge ka khel don ka soi theilawa tun din huna ka soi thei zong chu Champions League no moi pasari ka choi towa European Championship no moi ka choi to bok kata chun hi alomom ma se thil ti lo pahat kala nei ane chu FIFA World Cup no moi ani ya kum thara kan khel huna kan champion ngei anga chumi zo hun lama chuan football khel cho san te chu ka soi thei tong chu football hi ka hlen chuak to ani thei do na World Cup azo huna no moi nen football chu ka chol san thei to karing ti hin asoi kumthara khel tur World Cup hin Spain team hi an champion thei kan ring hlomem le Carvajal chon champion pui chunga football khel chol san atum tina ane US Major League Soccer Club League Cup final a Seattle Sounders le Inter Miami te aning khel tuma boina chuak chungchanga Seattle Sounders coaching staff member zingami Ramirez chon thuthar aron neya Luis Suarez anchil acha khum chungchanga thuthar aron nei Ramirez chuan khathil thlengkha apui ma inza lo na lian tak ani Luis Suarez achunga kan lo be sei ang athleng le ta khathil poi tak ani ya asim to turangai ani la yin khatiang thil moi lo tak ti kha alo la sim reng lo ani Luis Suarez si ama poin kan lo hretowa mi ase wangin boina tepo alo tok to chu aya thil te nom sok chu aron thleng le ta chil in cha kum phei kha chu in za lo na le in musit na lian tak ane kalau hlau chu Suarez kan chil min cha khum lovin min siang ti ha kalau hlau ani tin asoi zau mai ngal ve ang reng khop mai Bayern Munich director Eberl point thar aron neya Nicholas Jackson anseng lu chungchanga mediaten anzona chu achang Max Eberl chuan Nicholas Jackson neng khang kanin kar kha atop man teu khop maya keini lampoin kan hlau thonga ani po khan hreum ati man hle ani kan hne na khan aron thleng towa chuti line inza lo na lian tak aron thleng zuita ani amai ro chu Jackson kha athil tuma achiang ma Chelsea lamin an hne na le tura an hril khan keini lam nen hian kanin bengal wata ke chon zo na ka zota simple takin ani hian min changa ani chuan helai hmuna hen khel ka du ni ti hin min hrila chuta zet chuan hepa hian kan team tana inlan achak ti kaman thiama indoor na tepo nget takin kan kalpui zuita ane ahun kal tolam kan chui lawa keini chon helai hmuna hen thataka inlan turin kan puidon ani ti hin Eber chon Nicholas Jackson chungchang hi asoi English Premier League kan nu ma lo nei nual to Shaka hislop point ni zang khan thuthar aron neya transfer kongka kharta ka United team in Emiliano Martinez anseng lu lo chu poi ati thu asoi hislop chuan
United team han goalkeeper tha an mamo ma tun din huna deadline de ta kan pahnih sengnu thei turin hun tha an neia laman sau an sengnu ta ani kha hei hi United tan apoi ma a chan chu tun din huna laman si ton hriat nei te kan soi tur ani lem lova Emiliano Martinez Sero a thati kan hriat chen sa ani to ani chutiang sengnu theina hun tha an nei an bo pel hi poi kati ma United team in Martinez an sengnu lo hi chu an line chir hle in karing ti hin Shaka Hislop chuan asoi Newcastle United forward Anthony Gordon po Alexander Isak chungchang an zona chu aron changa Gordon chuan ani khan malam apan ve mai ania keini lam chun huat na le han it sik na kan nei lem lo ani hi khovela footballer Traber te zingami ania theina sang tak anei bok a theina chu sang zoka kalpui tumin club dang azoma chuta chuan han soi se na tur om lem lo ani keini lam chun amalam apan duna hian theitop kan chho puya du sakna po kan hlan ani mitam takin kan inkar a chezui tura an ngai hi thil diklo ania ani nen hi chon unaw kan ni rengang ti hin a seizui bok United legend tuna YouTuber na thok mek Rio Ferdinand point a channel kalt langin thuthar aron neya Chelsea team in transfer kongka an man that le thu asoi Rio Ferdinand chuan transfer kongka khar ania tunge che thaber ti hi soithiam ahar sari khop maya amai ro chu ke ka ngai dana Chelsea team hian an mang thaberin ka hria a sum man nem konga a che thafal an omma chungzing a chonjo Pedro an senglu hi club dang in sum tam tak senga mithar an senglu a yin a fu berin ka hria tun din mona jo Pedro hi goal a khung chau char maya club world cup atang to khan goal khung hi a cho san thelo ani ber mai Chelsea team hian Jo Pedro hi sang tak an thlen pui thei karinga Jo Pedro po hian a thlen pui thei ngei karing bok tunanga ankal zelani chuan transfer fu tin kan soireng in karinga tuna po a fu ber ani mek ani ti hin Ferdinand John Chelsea Jo Pedro an senglu chungchang hi aron soi Victor Gyökeres point Arsenal team azom chan chungchang an zona chu aron chang vele ta Victor Gyökeres chuan player tin te hi malam pandu vek kan niya chungzinga chon ke po hi katel ani ka khelna tlap thin kha an hniame katilova kalim bok chuti rualin club len zokin min somna te kha chu nar phalchi anilova football player te hian chu kan tumber po ani nge thilmak ani hran lova helai muna hen kalim ma midang po an hlimin ka shebok he team tan hen mi tangkai le ro puini katum dhona chumi ti tura helai panpo kani reng ani Sporting Lisbona ka khelma khan mi thatak kani chhautan towa Sporting a khan mi thabi kani chhauve toin kain shebok chuaya thale zoni tur chuan malam kapan anga ya chuta chon tuna ka khelmek na hi kapan ta ani kati swalin karing lova min siam lian tu tlap dang telaka po han kalom hle ti hin asoi Emiliano Martinez point thuthar aron neya Turkish League a trai som tu la nei thoma se chuatumna anei big lo thu asoi hetiang kar hen Aston Villa chu an lom ang reng khop maya an team lo mang tha fel diam to Martinez an kol zui thei tur chu an lom thu sayin an player poimo tak ani chhole zel tur thu an soi bok United team le Emi Martinez te kha transfer deadline de ta han indoor na an kalpui nge ya amai ro chu United team hian atop khoka chuan deal na an thelut zui talo ani official taka dorna kan hanti angchi kha an thelut mi alo tinani chu an lo du tak lo tina ani thei berang hemi wangin Emi Martinez si Villa lama hian a khel chun zom dona Turkish League le Saudi train som tu nei ma se Villa tana inlan zui hi athang ta zok ani Talksport presenter Jeff Sterling point to thar aron neya Liverpool chu an defensive lam chu an that tho thua soi Liverpool hen kan thriat ang khan ma gei chu an senglut man talova hemi chungsang hen Sterling chu an ron rong chuakin Liverpool team hi an na tha thova a chan chu han en tawang ula Konate le Virgil van Dijk te an la ding theya
chumi te thlop thei tur chuanin Giovanni Leoni le Joe Gomez te po an la thei ani chuwang chun he team hian gei tel lo point thatakin a in lan thei don ti ka chianga gei kha chu nei se chuan an that bel zual don sau ti ero a chiang ani ma se tuna an nei sa te po hi champion pui theina khop chu an lani thawa Liverpool hi chelai le der chu an ni love ti in Jeff Sterling chuan asoi Jose Mourinho po Fenerbahce an ban thu kan hretlang to anga an ban na tanga compensation a mu tang he sum chu alo hui lut nem to khop mai Jose Mourinho hi kan hria tangin United team te Tottenham Hotspur te Roma mai ba ka Fenerbahce ten an ban to wa heng mai ba ken theng ma po hian Chelsea lam atang te point ban na te po alo tok to wa Real Madrid nen in rem siam na mang te po yen club alo chua san to bok ani heng atang hian compensation sum a mu zong zong hi euro mak ta doi za som panga chuang fe ani to ni in alanga an bana tanga sum a mu ringot po hi hausak pui tham ani to ani chu pui hem tak ani an bana tanga compensation mutam zinga Erik ten Hag po achung nung ni in tardan ani ve bok Manchester United team chuasana Real Betis angheta zomta Anthony po mediaten ankom na United team ahmudan an zona chu achanga Anthony chuan Manchester United ta thil thleng kha machon ahar satak zeta mase hun kalto ania han soi zui to tum lem lawa theingil hi athamai zok ani khamuna khan hun har satak kapal tlanga United po khan chu min hria thiam pui ngei karing bok United team hi ka horan lawa khovel mit muamin phau chuak tu le larna tam tak min petu an ni thawa chuwang chung kha team kha huat na le han elsen na ka nei chuang lo ani malam an pan na tura du sakna ka hlan mole tin asoya chu mai ba ka United team chu tong pasangama han zom mai chinia a hriat lo thu asoya United team zom tur te tan po hei hi thuro na tan asoi zui ta ani Barcelona midfielder Pedri po hi Real Madrid a han trial alo nei ve ngei ti puan chian ani ya hemi chungchang hi Pedri chon onda keroina an interview na soyin Pedri chuan kumno pangte kani lai khan Barcelona academia ka khel ma khan Real Madrid team a hen trial ka vani ve nge ya thil za thlak tak ka machon ani khami trial ka nei tum khan Real Madrid tana khel thlak quality ka nei lo thu le tlab dang zom tur zong mai tura ti na thu ka donga thil za thlak tak ani engma tilem no chung ka hole na ha ma se Barcelona hi katan kong anron in hong ta chu ka van nei puita ani tin Pedri chuan asoi Barcelona team azom ma hian Real Madrid ta trial alo nei ve ngei tin ani chu hetiang che hin Tottenham Hotspur ron powerful tuna bayana khel mek Harry Kane po kha Arsenal team a trial alo nei towa a thawlu tu ka wangle football khel chi ani lo thu manga nar alo ni to bok ani chu tiang che chuan Pedri po hi Real Madrid tana khel tur quality nei lo ti in nol na alo tong to ani United le Grimsby Town te English Football League EFL Cup second round na anin machon tum khan thil dik lo tak mai alo thleng tlat maya Grimsby Town chan player chhor thei lo chhor an lo nei ti mu chu ani ya Bradford City tanga anlak lo Clark ka chu chhor thei alani lova ma se second half minute samsari pathum na khel mola lutin team tan bul aron tran ani amai ro chu ani hi chhor thei lo alo ni tlat maya hemi wang hen mun taka chui chian anni hnu yin Grimsby Town hi Euro sing ni choi turati anni ya anta chun hei hi sum thanem tak ni tura ngai anni an king le ta hemi chungchanga hen Grimsby Town hi Euro sing khat choi turin antilea sing khat dang chu en thlak anni anga thil diklo antile ni chuan choi tir le anni don anni aum zeber chu Grimsby Town hi sing khat choi turin antita sing ni choi thut thei din huna anding tin ani chu Spanish La Liga club te chu hanita se Copa del Rey inel na lama hetiang player lu thailo lu tir anom hi chuan team kha suspend an ni thina achak lo zo kha chaka puan an ni thin ani
hetiang che Real Madrid po knockout an lo ni towa ma se England rama hi chong kalpui ani velem lo ni yen a langa United lampo hian sakle tura dil na hi thelu an tum lo thu an soi ve to bok United legend Paul Scholes point to thar aron neya United team chon ti mai an nei thu asoi Paul Scholes chon United team hian transfer kongka kharta ka khan ti mai lian tak an neya chu tlar lai lam an thuam chak lo kha an ne United team hian tun din hmana tlar ma chu an thuam chak khop maya tlar ma lam pui thai tu tur tlar lai lama player tha an seng lut lo ero an ti sual lian tak an ne tlar ma lam chak taka khel tur chuan tlar lai lam an poimo thriana chutiang an lei box si lo hi chu United tan apoi hle tlar ma lam that ringot hian omzia anei lem lova tlar lai lam an thuam chak lo hi chu poi an la tivia win karing ti hian Postcolson United team a hmu dan hi asoi transfer kongka kharta ka khan ram sang asum an man dan hi hantar langta ila European top 5 league kan hanti angchia hian pangana league 1 lam hian Euro makta doi zaruk somthum pasari anse nga La Liga lam hian sum hi Euro makta doi zaruk somriat pathum anseng ve boka seng tamlo angreng khop mai pathumna hian German Bundesliga chu omin Bundesliga lama hian player lak lu nan hian tlap sang-sangina sum an man bel khom hi Euro makta doi zariat somnga paruk ania Syria lampo an ron tang khop maya player lak lu nana sum an man hi atam hle Euro 1.19 billion lai atling hem maya seng nem khop mai billion khat chuang sum an seng tinani chu achung bera henrin lok ange in Premier League lam chu anom le tawang maya Premier League lam hian player lak lu na tana sum an man zong bel khom hi Euro billion thum point panga paruk lai atling hem mai record tharte po an siam ane Dani Carvajal po atong du chau ang reng khop maya Dani Carvajal chon Rodrigo chungchanga angai dan asoi Rodrigo kan ti khan Manchester City Rodrigo kha aniye Rodri chungchang hi Carvajal chon soyin tun din hunain Rodri hen kabula soi anei towa kan team ronzom achak thu hi asoi ti kapuang du ane ani hi kan team a hian alaronin lan ngei dona kan player poimo alani don ti hi chiang takin ka soingam ane tun din huna ero City player poimo alani me ka hansoi tur ka nei lem lo ane amai ro chu ani hian kabula chiang taka asoi chu Real Madrid zom achak thu ani ya chu ala hlo tin ngei po karing ti yin asoi zui bo Manchester United lampoint an forward luin Danny Welbeck chu sengnu anlo hrelo hle ni yin alanga kumsang ni somni pali khan Eric ten Hag point sengnu alo tum towa ma setla phau tu lamte chon an phal lo ani kumsam thum panga November thla ting mai to tur he tuna Brighton a kumni dai contract ala neya Ruben Amorim po hian senglu a hrelo ani transfer kongka kharta ka po khan Ruben Amorim hian antlar malam thom chaknan ani hi senglu alo tum towa ma se United club ho tu te zinga mi Sergeant Ratcliffe chon hei hi adanga senglu na turin sum athe chuak lo ni in antar lang ani United team hian Danny Welbeck hi senglu le se kan ti hlomem le Liverpool team in an senglut ngei turangai amai ro chu Crystal Palace lamina shal an phal lo thu hun top don te an soile tak magai po alom lo hle ti ni jang khan pon chen anita club ho tu tena achunga thil an ti dan chu fair lo ati thu asoi transfer deadline date nia khan magai le Liverpool te hi inrem na an nei towa club pani te po anin ram han to anne amai ro chu khardon takte ya Palace lam hian thil an ti fel du tatlat lo maya indoor na po kha akal zui thei ta lo anne hemi wang hian an sing lut lova Palace nama akhel zui angai don ta anne in thana video te po alo siam to chu a leak out nge ya gei hi alung oi lo zui hle anne hemi wang hian ma gei hian ni zana thuthar bera captain ani na po Carlson atum thu puan ani ya Palace namin contractor an hlui po anol thu apuang zui mak ane season kalmek ato phuna hian adu ber club chu free transfer in azom theido na Liverpool hero akal ngei arinom thong ane
Palace che dan hi mi tam tak point professional lo nia an hriat thu an soi ve bok. Manchester United goalkeeper Andre Onana po contract thar ziak turin a in pe ta hle ti puan ania ni jang khan English News 10 antarlan danin Onana hin United team a hunrei tak khel turin contract zia a in huama amorim point hi poi ati lo thu asoi to ni hin alang bok thu thar berin atarlan danin Onana hian tun din muna season thara UEFA Champions League a qualify pui phak lo chuan a hlo chu 25% like cut apoi ti lo ni in alanga ma se chu contract har azia chawin ani don thong ani United team hinuam ati hle ni turangai kan ti thayang chu football a hin thil kheng mak tak tak te po hi alo om ve to thina player te po hi an fing view emoti la hin thil hote ti solwanga shem tok te po anlo om nual to ani chung zinga chung Cole Palmer po alo tel ve tlat mai thlani liam ta dai to khan Cole Palmer hi training na atlai hlau maya ahemi atlai wang hian Euro sing ni choi turati ani sui ani hemi chungchang hen Cole Palmer chu zo na zo ani ya Cole Palmer chuan khati hun lai khan thil aboi thlak ma a hun taka chon training ground kha kathling ve nge ani amai ro chu minute somni don lai chu kongka hong turin boina kato ka achan ber chu thil ka hriat fu tok lo wang ani tin asoi hemi chungchang hi anhan chui chianga Cole Palmer hi alo che dangdai angreng khop mai kongka po tur chu alo nem char chu ni hin ain hong thei box si lova minute somni chung don chu hemi wangin alo boy ani training po atlai tange nge ya hanin soifia vioma se anni chu dan kan tiang kha ani ya training na atlai wangin poisa chu choi tir ani ta thau ani dan anni ram hi chu affair thin angreng khop mai Neymar point to thar aron neya anram thana inlan tura kau ani lo chungchanga thu thar aron nei Neymar chon tun din muna thian kain liam lem lova ka taksa din mun po atha ani ti ma tel tura kau kani lo chan chu coach thothluk na ania kapom vek ani han soi sel tur ka nei chuang lova tuna ka ti tur chu kanram team in khel en le an chak nge bei sei chunga lo thlir kha ania chumi chu ka ti don ani lom lo na ka nei lova kanram team tan hi chung ka lein lan vele nge yang chu tin asoi zui bok Lemin Yamal point to thar aron neya Fermin Lopez le Chelsea soizom anni chungchanga angai dan aron soi Lemin Yamal chon thil nui sa thlak tak ani hi England pan turin engtik lai main thotluk na asiam lova chu mai ba ka England atuna asom tu te tlap thatak chuni ma se Fermin Lopez a level unlocking pak lova tun din muna chun ani hi kantima inlan tur ani Chelsea nen soizom anni chungchang hi chu thil oyom lo le thil nui za thlak tak ani hian kan team chu san atum lova England po apan lawang he team a hen a khel do na kan team ta na mi tangkai alani zel don tin asoi zui bok tia asoi da na tang hi chon Lemin Yamal hian Chelsea team hi amun niam hle a ang hle Raheem Sterling point to thar aron neya Saudi Pro League chu pan atum lo thu aron soi chiang ta Raheem Sterling hi transfer tungka ain khar ma khan club thar azom ngei turangai ania ma se anin dor fel hlei thei ta lo ani ber mai hetiang ani ta ga chuan Saudi Pro League lampan atum box si lova Chelsea team a hlo tam ber ni chungin khelem lovin aum zui sel don a ang hle tun din mana Sterling hi Chelsea company dai contract ala neya kar khata euro noi thum lai a hlo me ka Chelsea player singa hlo tamber ani mek bok Alejandro Garnacho point to thar aron neya Chelsea team azom chan chungchanga angai dan aron soi Garnacho chan thutluk na siam ol sam tak ania chu mai pelama he team ka zom ma hian kanram team ta na mi poimo Lionel Messi ne na thuron kala ani chon Chelsea hi zom turin thuron min pe ani chu wang chung katan Chelsea zom hi thil harsa ani lova he team a hin mi tangkai po ni zui zel katum don ani he team ka zom chan pakhat chu Lionel Messi thumin ron wang ani tin Garnacho chuan asoi City lampo anin chu tir mol maya niza nama khan
Ike Gundogan po Galatasaray lama an kaltir thu an puang chiang ta hemi chungchang hi tukin khan chiang taka confirm ani zuita ani kumsam thum pali mi hi Barcelona tante po lo khel ve zoi towa Manchester City akir nuwa ero mun achang tam talo ani hetiang ani ta ka chong kumsam thum pali mi hian tlap thar azonga Galatasaray nen soizom ani nuyen tukin lama khan anin senglut fel theita ani kumsam thum palimi hian man anei nin mitam takin tar dang ma se club lam chon engkim anron ti chianga free transfer a an sengnu thu an puang Turkish League champion Galatasaray hian kumni dai contract an zia pui ane Tihel City hian transfer kongka khardon trepa Ederson Manuel Akanji le Ike Gundogan te chu an chhuat tirta ane ole khatichin hatun tromatan ni mai se clear tu te ka channel min ngai hlut sak thina in chunga lom thu ka sei tak meu meu ane like share le subscribe a tan min han lak pui le ula thungai nom tak ten kanin mu chho le zel don ne